All right, welcome back about Mr. Kamafo channel. So we are taking you back to where it all began from. That's Mr. Kamafo channel, and it's really began from brand new high life breakdown. Okay, the high life breakdown, but because I realize say you know nipa pio hono high life no they can even sing it. Ebi no muntumi to lyrics in the crowd, but ebi no muntumi to lyrics no all right. But to get an understanding of the lyrics no nipa nangasa e kano is the most difficult part. E hono ya na e din. Because we to me atone kama, but otiasiye. And that is where I come in to explain to you. Me ankasa mi nimu diemu na fe in consultation ahodo amaye na fe me de a breakdown ankasa bro. Now what's how life na because I knew we say unya ntiasiye wo mu ana nyum ne dem more. And when we started this breakdown, people were saying say oh, they said one me atiasiye na nyum no aye de pa ye sha asiye etie the interpretation no ama nyum na aye de pa and that is what we want to achieve. So a high life music and any free system in yeah be to sampa we ankasa edim na this time around ma who said Daasebre ho fe dwamena I shall see a trendy. In fact ni wo akire ni yankopon fa the currency ye seems afei na nyuma shall see a pick up and Daasebre has been somebody because say he has been underrated. In fact why a high life music person there you will never underrate him, but be now a fan of he be unim daddy lumba onim maybe a matchy the day onim maybe a dada kid no mono. It was very difficult say Daasebre on Fedramina or then beba a selection. But I'm telling you, sir, it is time to review what is being hidden about Daasebre music mode. Then you understand the entire nipa pino we can't go a day without listening to Daasebre on Fedramina the music. So are you ready? Miss Mary ready. Made a breakdown of an new friend OHIA namwen, you know. Adeshie ma OHIA namwen, you know. Kwaka ade sika OHIA evidentino. E boy na sika kasa na no krasan. Anya mi kaje hwe mo ye me no credit be so ferrande jidinti ebeye. That's the breakdown me dey bro. Are you ready? Miss Mary ready. Let's begin. ENWONO enyina ne say ahyase no enyina yesikasem obi a ahia no ntino enema bi a waso wonya no ene wonya now ode ahyase ne ye te say oye ohene ofie na ohene na oye no onisika nti okoye mfumso bi ema na busuafo ato ne so aba na omto ne so aba wie no yetu na de so nda se we ka say senko wosika enka ne mfumso a waye nya mfumso bi anka wo se busuafo gina so to ne so aba nemum nipa na omde na ba no nipa ne wosika sene no. That is why inti omdi say nipa na ba no nanka enye ne tena be ne kintampo nanso hia ne ntino ama enene ompe kra na onya eno nti that is the music and I feel no ye wo ye ne ma pi ho kan do mu a we break down be bro na feel wa ma wate ase ni nti e wakasa nsem we nyina yeah but to asema grobi yeah the one man train ho Daasebre oporia mani church ho tuntino adafo say it na o say if you batwa say na grobi na ni oba be di ade no o de onyene gine ne ho evise ne Daasebre poli ama ne chacha wo tunti no ene na dofo nyina se yetu na ade so what you say ne Daasebre poli Daasebre ayem fomso ama ne chacha wo tu Daasebre ayem fomso so wo hene eno nti na dofo nim nyina akohie afiesi yento aba ne yentu na ade so evise ne Daasebre poli ama ne chacha wo tu nti no se fia bato asema grobi na ni wabedi ade no de onyine gine ne ho no onko efise ne Daasebre poli ama ne chacha wo 20 ene yesu yetu na ade so wetumi abase bi kra na wo ne wo yere onu kunu wo ho ene waba benye sika timfumso gakra bi a wo ye ya na no circumstance gani kwazi nkabufuo ba o but because all yem fumso ni ntino ne wagina so eso ne wagya ne wagina so onu nko bio the referee ne waya ma ne nyina because ene wo poli ama o chacha wo 20 na he akamfo mu no so ne se yetu ade so ampanyifo se ya woro na asempaboa so the moment ebe woro na asempaboa the moment a wo hene wo na besi fom pe no na che se watu hu ade so ano nti se ne Daasebre wo poli ama ne wo chacha wo tu a na che se wo na na si fom anesa nti wo se yetu ade so and that is the interpretation how I understand it. So what say I see it differently, so share with me. I know say adia sika ye no hia nya bi da. Sika niema wo ye hia be da ye bi.
Nenkanyo broni trabea ene kintampo nanso hia wo a ya wompe ena wonya afenso ne uchiri enko na obedie kai se bra me yakwara na me ma me papa no me papa te na me obi a me mpe brode ampesie ene brobe na e papa ye aduane atense ne ye brobe ne brode ena wo kire me se me mra me di na me ka kire nso daada bi me mpe mi ni no ka kire me se obi de hie me se da o se for now de ne ahompe no bedi for now ne ahompe no bedi if you say unyini na unya usika na afi no wadi ne awopese wudi na ne ahompe wudi no we yi ato nchen and he was right nti Daasebre nyum we aka me ne papa ka kire me no e say so hia ho a ne ahompe no eno na wunya afi so ne awchiri no eno na obedie nti me di ne na me kire na since then say me nyine ye me ni brother da me ni ye brobeda me nim ha wa be friend wo krom say ye ogo na ye ogo me nim say koko ha asante for friend koko ba ye kwafo de ye friend brobe adeshie ma oyana mwenyo kwakare adesika e onyanye evidenti no eboya na e adeshie ma oyana mwenyo no kwakare ne ye kan so wonte ase no so yesika ne ntu nyim ne ye kan o de kwaka ohiana mo no ehwe obi unsa kwese bodwuma ade green bia ya na tare akokọ nam ho tire ponchi nam ho a se wudi agro ne pai egu nam ne ho se nam no nyina no e ma nam ne nyino ntumi testi no that is how ohia testi ni testi anase ne desi fafa kwaka hwe wate ade ansika ye ohia nye evidenti no ebo na e sikaka sana no corazon anya mi ke je shemo e mi no credit be so afraid Sika kasa na no krasa the moment money talks pen and truth ni nyina and obi osika o kan se mebu so nyansani se bibi bampo a se ona no credit for na unya case na so ye hia ni an sika to no kre amane ntro di ade and nti na se obi osika otumi ye na ope bia nti boy na sika kasa na no krasa anyami ka je hwemo e menua ba ma menua enya grow Nanso ye no credit be so frerade na gidi nti enim se be yi let's go adishie monyana mwanyo okane adiesika yo ya evidence no e boy na ye sika kasa no kraso anyamika jeshamo e me no credit be so frerade gidi nti be yi Sikafro bo amane ohiani ho akere no Ademu sa ne beba ye dom tinu de na chia hwebo Ademu sa ne beba efise ne dom akiri no de na chi ahwebo nti sa ne beba sika na nkrofo ani di akire ni nyina no enne odna chi ahwebo nti se opim ne kura wonte nti nya bi omo a enne onye sika nka obemma wo no ene wohwe no kura wuhu no ebi ni mo afiri mu bi wo ha no wafiri mu che se wani da so asa ade mu sa na beba because wani da so nyina asa ne edom akiri no de na chi ahwebo eleti sa na beba wadi sika bai do mu ohiada atiasi o mara ni nchiri mase de odi sika bai no ndi ohunu ohiada because sika no na de bai na mum de odi sika bai no tiasi o mehwe ni nchiri ma enti se o maami na o papa ne wo sika se o tiase anka o mra mehwe ni nchirima se ni nchirima e de na esie nchirima esu e wo ntena bia mu o ni nchirima no o mu su e se ne ni o mbeda mpo no abo nchirima esu o mutena bia mpo e se ni o mbedi no abo ni o mbeda mpo no onya how ready Very dreamer say, dreamers one time be a mupo. Sekanti amado of wire town for ya. Sikabeti to no dofuntem sisia.
Adishie bi bro mo jeni fiso patafo amfaka onya. Adishie bi bro mo jeni fise wiase o patafo amfaka. Ofade. Nti no we ye dishie wo be bro mo jeni. Igo wonti ukromu bio. Otu batako amanone, otu batako obi kromu ena wakọ ebobra. Wa mie weni wontumi efise opatafo wamfaka. Onya de. What it means is that so ye patafo na akopata ntokwa. So yampa usumu a just wafaka no a. Utumi separate ntokwa, utumi kama asomdwe ba. Nti ne se wamfaka ye bia yampa usum ye bia yempra ye bia anya obibi se ya. Nyame wadom na utumi pata. Wanya de e afiri ade na akọ ye ni. If so patafo wamfaka nti ne se okobọ bra no a. Ida se be ye anase enye ye. And so Daasebre can sing you. Let's go. This year I am Manfrafo until will be out in the crew. I go say UK, I go say US, I go say Canada, or shall work brave binimu soon. A binim back Juma Babbe you soon. And this year I am Manfrafo. That's what is same dear mamma. Oh, at this same be now, so at this same dear mamma who say, honey, I'm a denno. Okufuo no the adefo. So if you don't fight, you don't get into Okufuo, the fighter. And na wonya odi adefo ono na wonya ade free. So if you are a man, if you are a woman, now you are not ready to fight to get what you want, you will never get it. Into Okufuo no ono no odi adefo no. Yenko. Kokosechi enkanya ne danka me pene se. Abua kokosechi enye ne ya mepene se nka me de medidi ball aso enye ne ya mepene se enka me ni baabi da nka me de da manchua o nanso Daasebre se die ye bekamanim se me simi dan de mo meko ni ankono ko enye ne ya mepene se nka ye bekamanim se me simi dan nanso wiase meko nko ne kwa enkote aduro no a eno ne ahan ya duro na ye kan aduro no eno na ahan ba ahan nso me ni bi me de me nya aduro Anokwa ohia chiriba ene adambo nti ohia wa no wabɔ dam to ohia tumi hia opa na fe atade e shokra tete ohia tumi hia wo na fe wona mwana wo kasa wabɔ dam nti oso ohia na chiriba ene adambo Ewade enye mfiri ohia mu ene ohia mu adambo nti dwabende hie kankam se de nti dwabende hie kankam atensi nti no dwabende hie kankam se onya yedimbone enso ye beta akoso wai beta akoso anko bi na ye kan nya de abeje dida ya wantu kwan ni bi ye kan wonyini anko bi ase hia open kra ye kan wonyini ne me kan so we obi hia woda e se kwintachi ni mu na sefo I didn't was conclude say hia e bi na hia ne kwintachi fachem ne mu no se wanko bi na ye kan wonyini you won't believe it hia woda ne ye kan nyina ye nkwa asem Kaisa dodo no animu efa asem a yesusu yi ho Kaisa dodo no animu efa asem a yesusu yi ho Ubedru be bia na ye kan sikasem ma me nko machini en hyase wanko bi na ye kan wonyini Kaisa dodo no animu efa asem a yesusu yi ho ubedru be bia na ye kan sikasem ubedru be bia na ye kan sikasem ye diskasem udwan brantie ni maba wasum sa Asibre masitremu enso masitremu nye anapia na kani akaba apaya mtiona kani akaba ya lad bi we bae Sunso kanso ne diswe ya de breme Majuma si mi befia Majuma nso ese ye mi befia che Majuma yi mi befia che Ebi ko ne bi ma ya ne se ebi ko ne nso ebi ma ebi kro no ebi ma ebi kro ne bi ma o ebi kro ne bi ma nti sika free me botom basika me hye me botom and that is where we hear sha see free the moment sika be free ho akọ na bi ma me hye mo no that's the beginning of poverty na imagine ti sa tete kwa no atete kwa bi obi ti se obi ho a ne wa ya tete kwa no oba krom foforo bi obi a watena kro kituom acha wa ba krom foforo no obi hu traffic lights kwa na nisu ye who are you who tall building nice obi a wakwa broche foforo no tumi so woni nisu ye who are you hwe masa ai sa tete kwa no Emetu training afrem. Ti emetu tini ane afrem no. Pako vi o meso ade mu mame. O me hye me bob yi mame. O me say mame.
and near good to you, man. Two more soon and Timina. Hey, into 2 more soon than a pan, I mean, I'm a semini. Into me pan and papa usika, into me pan and papa yet the phone, and then me pan and my semini. Hey, Erade. Judging Bible. I like a body and I made a judging Bible. Ya mom paya, nearly does so be. The moment Papa could cry, no, I'm going to cry a label. Now, I have a body and I made a mecan. Could have a matter, Nancy, we buy an School then my Daasebre, my Tria dear, and so we know. With the female real school class certificate, my bomb modding, and some it. So the come when If he said no, the count for when. Why not me dim certificate? I quite trying to say, Charlie, the many never paid my mammy. Why they be to me a boame? Why they be to me a boame? Would the count for so the count for when? Would the count for beer with the kind and be to me a corning chain, said boame and when. Oh, Yana, when you know. woman in Quatry, so many a juma. Me woman him quetchiri, and so many a juma. Woman him quetchiri, so many a juma. Sent us young Conan. If the real way into soon quananti, to cross certificates now, when you be a while between your sums Nipa Sumesia now been team, I mean one, and you can send Tassun Quanan to certificates in Quano into me secure your job and take us in networking. Whilst you are in school, don't sleep on it. Be networking or carbon tilco program, be networking. Because in Tassun Quananti and your certificate in Qua, and the minimum way, no, a many paper, you must see Nipa certificate crown. Yes, you were the irregular ones, ye beer, unimobia, and so from one why not you to me and your but a new strap. It is start networking, and yet to say that Daasebre will feed Jamara when you move him. And Ocas and Nisicat on a cramo here any watching, who is the cow to me to your bribe, who is cow to me, I say, only certificate in your papa crown, I'll be to me and your dreamer to me, dear. And Nisicat on cram and knew here any one. Yana when you know. Yes, you can't be dead. See, a boy and I, Sikaka son and Crasso. And Yamika Jeshem, and the radio so fair. I think, didn't see this year, Yana when you know. Yes, you can't be dead. See, boy and I. Kaka sana kraso anya mika jesha moye mena fredi beso fredi idioti beye boni efiani etomi. In fact first na meeting na me see bia ye gan, but unfortunately no me dey kire me na mfo no ma ye gan fo bebre no ano omo chese omo ntiase, so I don't know if it's a daddy me ntiase. Yes, na nka me paint up because me tie first na me say ye gan, but na me ntiase nti me di busaye. Emma, yeah, me ankasa me nua be ma soldier kwaku kire me say na obi dey share. I do enye gan because me ntiase, of course. Eno nti no otiase na wa comment no comment section ni mama me. For now, e be born raw. One year fi on ya bune. Ite ole itaomi enami. One year fi on ya tomi. One year fi on ya bune. Ite ole itaomi. And now, me no Sunday go again. Then she let it moda. It all me, I pull me no Sunday go again. Then she let it moda. It all me, I pull me. Rumuntias, I see us. And to be kind of simbi, a brand nanny papa etiasie, nanny papa ye defo, nanny papa usika. And I'll say, a strumunti as I say, a nyaso. No, Becca hintas be actual. Oh, 40 years, Uncle Bona. And was so, oh, 40 years here, and could be one idea so fair. I saw a henny bandy and papa teasie. And some papa tears and come or henny by name papa knew until no henny bandy that me so pending. So, oh, for a strumunti as I say, soon. So 40 years and Kobe who not dear so dress who 40 years and yes and can me break. Some papa tears and mammy tears and come off for beer and or minute tears here. Can you think I may break? Yes, so walk on your man. And so a womb could near or nyai a man sign.
Katachi onsro katachi. Katachi a onsro katachi. To wuo no akwa no katachi. Onsro so ye ohene. Onsro so ye president. Onsro so ye governor. Onsro so ye minister. Onsro so ye DC anase member of parliament bi anase mayor bi. Onsro o katachi. Katachi a onsro katachi. The be American. I say yes. I love Daddy Lumba music. Me a die-hard fan of Daddy Lumba. But say you can't deep lyrics. You can't deep lyrics panoa. That's a better move for. Lumba has a way he'll make you fall in love with his lyrics. Obema want to need lyrics mu. Obema want to say tam. But Daasebre has a way of making you think of his lyrics. Daasebre where obema want dreaming asem na wakano. Obema want dreaming lyrics. Not that the Lumba on to new my mama dreaming who yes or two. But Daasebre is on a different level. You can argue with me from all perspective. Lumba wo ayi enyum bebre o ha me metena se me dwene hunu ye. But Daasebre is on a different level, I tell you. What's the one crown a bit to me, Johnny? One crown a bit to me, Johnny. Say ye shiawa, yen shenta bine, or say ye shiawa, yen shenta bine. If you say, oh, to a fine here, oh, to a fine, ebi o shia wo ki ma me hwe ntaban na mintu awu to afahen obeka nsem bi wa ahimani ahenkwa nyina wura ni owu oye dan wodo beko emfa wo no dibia dodo a edom nyina ehye ye kaiwa na nipa nsehwe nti ye kaiwa na nipa nsehwe so kai owu na hu say man never is nti no fabrempon nti mfa wo ne se ne otie nipa wo nsehwe owu anim. Oya no catch ne papa say two more sum nana papa demiri fedie medofo demiri fedie de na oboa me demiri fedie wate anka otia se anka nya nsinka me brei minim se nya kanku ni hia eno aba no minim se nya kanku ni hia nti ni papa wuye no ohunu se nya ka enku no hia nya se obi a wo obi kanku ani hia se odofo bi efiri mu a na hia wo se obi a na enye se bi kra no mo sika but obi a no mouth support emotional support, it could be anything and na unu say ampa ebi ase nye kanku ni hia enye kanku ni hia na mo dofo betumi afiri mu a eno kra yo hia kese a abeduku not because e bia no nipa no mouth sika but in this contest onipa no man sika but we say enye se odu obi kanku an say ena hia wo na mo betumi ahwe dofo bi ama ho abi hia nti ye wo poverty in health, your poverty in thinking, your poverty in so many areas. But enye kanku eno hia. It's what I send tiasio, I won't trouble another vuntem achiche. And so other sending tiasie, and into as I won't treba kakra bi another fo no muntem achiche. And so other sending tiasie, ntia won't treba another fo no muntem achiche. Isa boy hia edimbo. Isa boy hia edimbo nti empekra se bebu se dinu elba bia bi. Nti da me de empire me bone se. Nti da me komi nkoto dwani mu a. Daasebre se empire me bone se. Ejamani yami na kumeni areho. Ejamani yami ena akoma ani areho. Webanisa wachidifuo me yemombo. Se banisa achidifuo be yemombo ntonyuntufuo bi gospel musician bi di bo nkomo se. Ewrade mani yami na makoma nkase nti awo. So what I say because ebetumi hia mo akase ti ewrade se ewrade mponi ho. Se uyana wanyo. Awo chesunyami bone. Chidubinu mswe yaka. Awo chesunyankopon se wo che ne dru binim so a papa yaka me wate. Adeshi abantu asema promi. Ikifonyo ni njene oi. Daasebre apori amali chacho wetunti. Adofosi yetu na dia so dia sikaye oyanya bidao. Kankanyo bole traffic in tampo. Eso yeye wadi umena uyo. Afensu ni uchikwa na ubedi. Adishie moyana mwenyo. Wakane, adiyesikaye onyaye bidentino. Woe nae, sikaka sana nukurasa. Anyamike jeshe moye mine nukureni ebesuwa ferrali. Jidieti ebeye, adishie moyana mwenyo. Kakahe, adiyesikaye onyaye bidentino. Woe nae, sikaka sana nukurasa. Anyamike jeshe moye mine nukureni ebesuwa ferrali. Jidieti ebeye, adishie moyana mwenyo. Did adishie moyana mwenyo. Where Daasebre ho fejamina.
Awurade ma ne nhia yɛn ne akoma ni awerɛhoɔ. Awurade ma ne nhia yɛn ne ankasa ntia wo. Awurade ma ne nhia yɛn ɛna yɛmmisa yɛn ho sɛ Awurade no koraa wɔwɔ he. Awurade ma yɛn ne yɛbɛdie ne ne yɛbɛda ne ne yɛbɛhyɛ. Sɛne Stone Boy bɔ ɔnyem no. Ɔsɛ deɛ ne hia. Ehia love, ehia shelter, ehia food. Na deɛ bio paa ne ehia. Awurade mfa no mu yɛn. Kindly subscribe to my YouTube channel. I am back with our live breakdown.